Pemirsa Situnggil tempat pembuangan akhir TPA Luring Buleleng sane megenah ring desa Bengkale Kecamatan Kubu Tambahan kauningin sampun kosak. Raris pembangunan TPA anyar ring Groga Taler ke Andegang. Rencana antuk ngawigunayang tanah aset pemerintah provinsi Pemprov Bali ring Groga nenten kalugrayang mawah ke Buleleng. Asapun ike taler rencana ngajim barang TPA Bengkale taler kapiambeng anggaran ring tengahing pandemi virus corona puniki. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Buleleng Gede Melandrat Mausang kawentenan TPA Bengkale rauh mangkin sampun kosek pisan sangkadeng kawentenan lu sane rauh sayan ageng. Napi mali dawag warsa sedurung nyane lu sane katrima durung kapilah pantaraning lu organik miwah non organik. Model pengolahan sampah ring TPA Bengkale pacang nganggen kontrol landfill. Santukan panincapan lu ageng nyane sampun kantos 15 meter. Manut Kepala DLH Melandrat, anut ring hasil pengujian sanek laksana yang DLH, produksi lu saking kota Singaraja kantos pitung dasa 5% pina ke lu organik. Tur sanitiosan selai persen pina ke lu non organik. Yening sadurung nyane kewentenan lu sampun kapilah, tur wantah ngirim lu organik ke TPA, janten DLH Presiden nampenin pikobat ageng nyane kapasitas volume lu, ring TPA Bengkale inucap. Rauh mangkin kantun rajak laksana yang usaha antuk nguangun rasa eling samian krame, sejeroning milah lu saking sumber. Mudiarte Bali Pos Nguningayang.